A u Bakarskom je zaljevu uhvaćen morski pas. Ribari su 4 metra dugačku neman s ponosom izložili na Bakarskoj rivi. Inače, za utjehu svim hrabrim kupačima, to je najbrojnija vrsta morskoga psa koja živi u Jadranu, a hrani se ribama i planktonima. Ljudi ga, kažu stručnjaci, ne zanimaju. Dug oko 4 metra i težak 40 kilograma, pas lisica zapleo se u ribarske mreže bačene usred Bakarskoga zaljeva. Nisam osjetio baš, dok sam preko Vinča se ga dizali, nisam osjetio težinu. Kad je došao gore, onda se to primetilo. Stari iskusni bakarski ribari, poput Nikole Marjanovića, koji je 15 godina plovio, kažu rijetkosti uloviti ovakav primjerak ribe. Da, nije opasan po ljude i mislim to je riba sasvim kao i dupin i nije tako, ali jede mislim sitnu ribu i tako i veliku ribu. S time se i hrani, sa algama. Pas lisica latinskog imena Lopias vulpinus zaista nije opasan za ljude. Hrani se uglavnom planktonima i manjim ribama, kažu stručnjaci. Najbrojniji je baš na sjevernom Jadranu. Iako stručnjaci tvrde da ova vrsta morskog psa nije opasna po ljude, ipak sigurno nije ugodno sresti se plivajući ili vozeći se s barkom s ribom čiji rep samo ima gotovo 2 metra. Jel te strah plivat? A je, u dubokome ako su tamo. Pa nije, nisam često na moru, pa da, imamo me šta biti strah. Morski psi su manji od mene, a tu je nema. Pa iskreno da vam kažem, ne bojim se, zato što znam da ih ovdje kod nas nema, a s drugu stranu, da vidimo peraju, ostali bi mir. Kao što se ovakvih većih riba ne boje šibenski kupači, ne boje ih se ni mali bakrani koji očito jako dobro poznaju riblje vrste. Znam da je to morska lisica, nema baš velike zube, ali liči baš na morskog psa. Kad se vidi peraja, svako bi se malo preplašio. Mi smo bili još i sa vrtićem u tom muzeju i čuli smo puno o njima. Ja sam odmah čim sam ga vidio znao da je to ta lisica. Iako ga je prvotno planirao preparirati, sretni ribar Marjan ipak je odlučio podijeliti ulov s prijateljima i poznanicima. Gurmani kažu najbolja je juha od peraja. Masna je, ona je masna, kako bih rekao, pa kod da vi otpilite, na primjer, pravilno cedniša, pa ima ono pliva i gore ovako, bi gureći po njoj, koliko je masna. Prva liga. Tako će ovaj morski gorostas završiti u tanjuru. Ako ovoga ljeta i vidite malu peraju kako viri iz mora s nemani duge i do 6 metara, ne bojte se. Najvjerojatnije je riječ o psu lisici kojega ljudi ne zanimaju.